Reka nongere ngushimire nshuti ya kadosohoka ya Info Sport Rwanda kuri YouTube cyangwa se Info Sport nk'ikinyamakuru cyandika aho ushobora kwandika eshatu akadomo Info Sport akadomo rwa maze ugakanda maze ubundi ugakurikira amakuru meza cyane y'imikino aba yagiye avugwa hano mu Rwanda mu karere ndetse n'ahandi hose ku isi. Turi tariki 22 Nyakanga umwaka wo ni 2020. Amakuru yacu rero nkuko mubimenyereye tuyahera hano mu Rwanda. Mu Rwanda nta kindi kiri kuhavugwa uretse saga. Ni saga iri hagati y'ikipe ya Rayon Sport na KNC. Nakagombye kuvuga Gasogi ariko mu by'ukuri KNC ubusanzwe ni nyiri ikipe ya Gasogi nkuko mwese mubizi kandi mukurikirana umupira. Uyu mugabo rero akaba yahaye Rayon Sport amasaha 5 kugira ngo ibe yamaje gukemura ikibazo cy'umusore witwa Manase Mutatu cyangwa se mukinnyi asubire muri iyi kipe. KNC nkuko yabitangarije ibinyamakuru bigiye bitandukanye yavuze ko rero ubuyobozi bwa Rayon Sport butigeze bwubahiriza amwe mu masezerano bagiranye y'uyu mukinnyi. Nta kindi ni amafaranga. Nkuko rero byagiye byumvikana uyu muyobozi yashyize mu majwi equipe ya Rayon Sport cyane cyane umuyobozi wayo Sadati avuga ko niba adashobora kwishyura ibyo bemeranyije nta kabuza uyu mukinnyi arasubira mu ikipe yahozemo ariyo ya Gasogi. KNC rero utagira ipfana yavuze ko bagomba guha amasaha 5 equipe ya Rayon Sport mu gihe byanze ko bagira bumvikana se cyangwa umukinnyi akabona amafaranga. Rero ntabwo twavuga iyi nkuru kuko dufite ijwi ry'uyu mugabo aho mugiye kuryumva mugakurikira byinshi yatangaje kuri ibi ngibi kuri uyu mugabo aho yivugiye byinshi. Namwe bakunzi ba Info Sport Rwanda nimwumve uko uyu mugabo yabivuze. Ndashaka mu byumve neza ini niyo ntanga baradutanze bareyo mu byumve mwakora ibiki mwabyina ibiki mumenye yuko uyu munsi ngewe biragera saa 6 zuzuye mu kadomo turasesa amasezerano dusubirana umukinnyi wacu. Ariko uvuga muri yamvo ngo bya bintu ntabwo mwabyubahirije. Ibyo mutubahirije mu ngingo ya 6 y'amasezerano nubwo mwavugaga mukajya mukunda bababeshya. Twebwe ntabwo turi mu kubeshya. Rero ndabibabwiye ukuvuga ngo bafite amasaha 5 mufite amasaha 5 yo kuba mwishyuye amafaranga cyangwa se tugaseza amasezerano Manase Matatu Mbedi agasubira muri ahubwo tukanamufasha no kujya gusura ababyeyi. Nyuma yo kuvuga rero ibi ngibi mwumvishe ko yagarutse no ku kibazo cy'umusore witwa Kwizera Olivier. Kwizera Olivier ni umusore w'ikipe y'igihugu Amavubi muramuzi. Uyu mugabo akaba yaraje mu ikipe ya Gasogi avuye muri Afrika y'Epfo mu ikipe ya Free State. Uyu mugabo rero yakiniye ikipe ya Gasogi amezi 6 biza amezi 6 arangiye uyu mugabo aza gutandukana n'iyi kipe. Murabizi ko amabaruwa yagiye acicikana aho uyu musore yagiye yishyuza ekipe ya Gasogi miliyoni 99 dore ko Gasogi United yari yamuhaye miliyoni 1 gusa. Ni ibintu bikomeye n'intambara mu by'ukuri. ni mwebwe mukurikirana siporo, twebwe ubwacu urareba ukavuga se iyi ntambara izarangira iti. Kwizera Olivier aragenda, ubuyobozi bwa Gasogi buramusubirana. Ese nasubira muri Gasogi umutima we uzaba uri ku kazi nkuko yagiye abigaragaza ahandi? Reka tuze kureba uko iki kibazo kizakemuka. Gusa mwagiye mubyumvira neza ko umuyobozi wa Gasogi ariwe KNC Kakakuoza Nkuriza Charles yivugiye ko Kwizera Olivier, Manase Mutatu ndetse na rutahizamu Bola Lobota bose ari abakinnyi b'ikipe ya Gasogi United mu gihe Rayon Sport itari yuzuza ibisabwa. Abakunzi bacu rero amakuru yacu reka tuyakomereze muri Afrika. Muri Afrika nta kindi kihavugwa. Hano hirya muri Tanzania ekipe ya Yanga yahagaritse abungiriza babiri b'umutoza Rick Emayer muramuzi ni umutoza w'umubirigi wanyuze mu ikipe ya Rayon Sport hano mu Rwanda aho yafashije, sinavuga ko yayifashije dore ko yaje kwishyurwa
ibitego bibiri yari yatsinze ikipe ya Leopard Dorizi, murabyibukaho ya Cedric yatsindaga ibyo bitego. Rick Mari rero yakomereje akazi mu bindi bihugu aza kwisanga muri Yanga, yari yungirijwe n'umutoza witwa Boniface Kwasa ndetse na Peter Manyika. Aba bagabo rero bavugaho kuvangira uyu mugabo ekipe ya Yanga yamajije kubahagarika, aho bahise basimbuzwa uwitwa Masud Muludi usanzwe ari umutoza wa Yanga y'abato. Si ibi bintu byo kuvangira abatoza nari nzi ko biba mu Rwanda gusa, ariko n'ahandi byarahageze ni muri Afurika hose. Ibi bintu byo kuvangira abatoza sinzi uko bizagenda bicika. Ibi bibaye nyuma y'uko ekipe ya Yanga itarimo kwitwara neza. Murabizi ko mu minsi ishize yasezerewe n'ikipe ya Simba iyitsinze ku buryo bukabije, uburyo bubabaje, aho yatsinzwe ibitego 4 byose kuri kimwe isezererwa mu gikombe cy'igihugu. Amakuru turakomereza hano hirya nanone ni mu baturanyi mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda amakuru ari kuhavugwa na y'umugabo. Uyu mugabo muramuzi cyane mu ikipe ya PRFC ndetse no mu ikipe y'igihugu Amavubi. Nta wundi yitwa Ibrahim Mugisha. Uyu mugabo watozaga abazamu kuri ubu ngubu yavuye mu bushomeri. Wavuga ngo yerekeje he? Nta handi yerekeje mu ikipe y'ibigwi hari i Bugande igitwara ibikombe ndetse ikanasohokera ikipe ikasohoka mu marushanwa ya Afurika. Iyo nta yindi ni Vipers Sport Club. Nkuko rero byatangajwe, uyu mugabo w'imyaka 43 akaba yamajije kwerekeza muri Vipers, hagiye gufasha abazamu b'ikipe kugira ngo arebe ko bagera ku rwego nk'urwo yagezweho. Uyu mugabo rero suretse gutoza abazamu, muramuzi ko yakiniye ekipe y'igihugu ya Uganda. Uyu mugabo akaba atazibagirwa umuntu bita Jimmy Gatete wamutsinze akamutsinda igitego kimwe cyatumye u Rwanda rwiyongerera amahirwe yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cya 2004 cyabereye muri Tunisia. Twavuga tuti Ibrahim Mugisha tukwifurije akazi keza ku mugabane w'Uburayi. Nta kindi cyavugwa uretse amatransfer menshi agiye avugwa, harimo ikipe ya Chelsea aho bivugwa ko yamajije kumvikana n'umusore Kai Havertz. Nkuko bivugwa ekipe ya Chelsea yari yumvikanye n'uyu musore ku kigero cya 75 ndetse n'ikipe ya Bayern Leverkusen. Uyu mugabo rero nkuko byabyutse bitangazwa n'ibinyamakuru, kugeza ubu yamajije kwemeranya n'ikipe ya Chelsea. Gusa igisigaye nuko ashyirwa ahagaragara akerekanwa yambaye imyenda y'ikipe ya Chelsea. Uyu mugabo agiye kwiyongera ku bandi bakinnyi bakomeye barimo Rutahizamu Timo Werner, Hakim Ziyech n'abandi benshi. Bivuze ngo ekipe ya Chelsea izaba ikomeye muri uyu mwaka w'imikino uzabuza. Reka tugushimire rero wowe mukunzi inshuti y'akadasohoka. Turagusaba gukurikira InfoSport Rwanda kuri YouTube. Kanda subscribe kugira ngo amakuru y'imikino azajye akugeraho kandi meza yuje ubusesenguzi. Nawe rero ushaka kudusura kanda wa@InfoSport.rw maze ukurikirane amakuru yacu ku buryo bwanditse. Nitwa Patrick, naho ubutaha. Ciao.